ومن لم يعرف الشر من الخير وقع فيه. mi andi bone on wona non fi warugol bone on mi andiri bone on ko fiye mi rento e makko mo senndirani ko boni e ko moƴƴi o yana e ko boni o. musidɓe julɓe tedduɓe, haɗay hannde mi faala yo hirde men nden yo wonu e ayeje qur'ana tati wonde ka surat al-an'am. ayeje e karankoɓe fembi ashru wasaya wasiyeji sappo. ayeje ɗe tawata hiɗe mofti ko jeya e ko ɓuri mawnude e ko allahu tabaraka wa taala añi harmi e piiji ɓurɗi jeyeede eɗi allahu tabaraka wa taala yiɗi rerɗini. ayeje ɗe tawata dennanaakal kutubu samawiya, defte cippiɗen e dow annabaɓe ɓen e nelaaɓe ɓen ɗe fof majje hiɗe mofti ɗen ayeje ɗo. ɗe ayeje ɗo allahu soɗonimo wiye majje بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نعم hare ko ɗeɗo ayeje hirde men nden woni yilade e mum ayeje tedduɗe ayeje mawnuɗe ayeje ɗe tawata wallahi alladi la ilaha illa hu si ɗe jippinama e hoore fello ɗum ko yosay ka yankinana golle. Allah subhanahu wa ta'ala o yewtende ayeje ɗo yoga e piiji ko o haɗi o harmini e yoga e piiji ko o rerɗini en o yamiri en yo en waɗu hakke fiɗe ayeje ɗo koɗe teddi kon koɗe mawni kon. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu o maaki man arada an yanzura إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم
ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه كلا أنفالا ndaarugol faade e wasiye wonulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam sakkiti on wasiyaade mofte ɗe yamirooje ɗe ɓe sakkitiiɗen yamirde e haɗooje ɗe ɓe sakkitiiɗen haɗugol mofte ɗen yo on tigi jannguɗe aayeje ɗo wasiye wawɗo so tawi hara hawri nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe yamiri yo o winde ɓe waɗa kadi kaase e makko e lumbata ko e on wasiye la chak nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓay hewtigre feƴƴina ɓe windaani ha e hunde immude wasiye mum acci ɗon jamanu ko kitabullahi wa sunnatu nabiyi sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum waɗi ɓay goto sahabaɓe ari tawi ali ibn abi talib radiallahu anhu o landike mo yabdi nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe acciri on wasiye mo tawata heddiɓe ɓe anda seydna ali radiallahu anhu maji nelaaɗo accirani men hay e hunde so wona deftere nde kono ɗi wasiyeji ɗo hiɗi mofti konnguli ɗi nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam sakkiti ɗi yewtude e nder lewru ɗum sakkiti ɗum wuurde ko ɗum waɗi si imamu Qurtubi rahimahullahu taala